Bazalwane ngibingelela uma ingcwele phakathi kwethu bazalwane ngifuna ukudlula nje laphana ku-Exodus 15 verse Exodus 14 verse 14 uthi lapha u-Exodus 14 verse 14 the Lord will fight for you and there is no need for you to do anything. Amen bazalwane. So uthi la uNkulunkulu lithi la izwi uNkulunkulu uzokulwela wena, there is no need for you to do anything. The only thing you should do wena ukwenza njani ukuguqa phansi unike idolo ukudla kwalo, ukunika idolo ukudla kwalo, ukuguqa phansi bese uyathandaza. Amen bazalwane. Lalela uthi uNkulunkulu akekho late futhi akabi early, kodwa njalo ufika ngesikhathi alindeleke ngaso. Wena kuphela kumele unike idolo ukudla kwalo ngoba yena unguthembekile. Ngiyamazi uyaphendula, relaxa nje wena. Uthi wena uNkulunkulu no, relaxa, I will fight for you. There is no need for you to do anything. So to prove that uthi uNkulunkulu lapho ku-Numbers whereby amakholo whereby u-Israel usukuqala ucomplaina uMoses wase wakhuluma against uNkulunkulu, wakhuluma against uMoses. Lalela ingena la ikhona, ingena lana uNkulunkulu esethumela inyoka eyithumela kwa-Israel ngenxa yokuthini ukuthi they spoke against uNkulunkulu nobani noMoses. So okube wena wawuMoses nawe wawuzothola indlela yokuthi ukwazi ukulwa, kodwa uMoses waye-understanda u-Exodus 14:14 ukuthi uNkulunkulu uzokulwela, there is no need for you to do anything. So lapho khona uNkulunkulu esesanda khona iy'nyoka zizobadla bakwa-Israel, and then base babona ukuthi no, ubonile kuNkulunkulu, ubona futhi nakubani nakuMoses. Ngoba bazalwane ungamthinti umuntu kaNkulunkulu ngoba umuntu kaNkulunkulu uphethe unamandla akhona kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzoyiphiniselela kuwe. He is the God of justice. Khuleka nje bazalwane, noma bengakupersecute kangakanani. In John 15 u-18 to 20 uthi uNkulunkulu if they persecuted me they will persecute you for loving me. If wena umthanda uNkulunkulu kunabantu abazokuzonda ngenxa yokuthi uthanda uNkulunkulu, ngenxa yokuthi wena ubelongi kulo mhlaba, ubelonga kule phezulu emazulwini, ikhaya lakho alikho la. Ungawari noma bengakuzonda kangakanani, kodwa ngenxa yokuthi wena ubelongi la, akhona ekhaya la. Lalela, noma bengakuzonda, noma bengakushaya, noma bengakuthintana ngamathe, noma bengakushaya kodwa la ukhona akukho ekhaya. Don't worry. Uthi u-Exodus 14 verse 14 uthi the Lord will fight for you, there is no need for you to do anything. Okuchaza ukuthi noma bengakuzonda kangakanani, you don't belong in this world, you will never belong in this world. Ekhaya kusezulwini. Ngikhuluma nekholo namhlanje ukuthi ekhaya akukho la, kule ezulwini. So ungawari noma bengakuzonda la, ungawari noma bengakuzonda lana, kodwa u-Exodus bamba izwi kaNkulunkulu ku-Exodus 14 verse 14 uthi uNkulunkulu uzokulwela wena nje. There is no need for you to do anything. Back to the stories of Moses. Moses wathi uNkulunkulu esesenda ama-poisonous snake, abantu base ba-realize ukuthi basinile against uNkulunkulu nobani noMoses, and then basebathi bacela uMoses akhuleke uNkulunkulu ukuthi asuse lezi nyoka lezi. Ukukhuleka kwaMoses uNkulunkulu wamnika i-answer wathi lalela Moses, because sebebonile ukona kwabo, but mina othi ngikunike nayi i-assignment, awenze inyoka yethusi uyibeke phezulu ukuthi noma ubani oshawe ile nyoka lena bese abuka le nyoka yethusi bese thola ukuphila okungunaphakade. So uNkulunkulu, mina ngimthandela uNkulunkulu masenza ngale ndlela, because uNkulunkulu uyakhombisa ukuthi uyakwazi ukukususa kwenye inkinga ngenye inkinga. Amen bazalwane. Uyakwazi ukukususa ngenye inkinga futhi ngenxa yokuthi unguNkulunkulu onecebo, hayi onama-tricks, but uNkulunkulu onecebo. Okuchaza ukuthi nje bazalwane, njengoba uthi uNkulunkulu akakhe inyoka yethusi, ukuthi noma ubani oshawele nyoka abheke inyoka yethusi athole ukuphila okungunaphakade. So uNkulunkulu usiyazivezela la ukuthi noma le mpilo ela iduze kwethu, noma singashawa ile mpilo la, kodwa ikhona impilo esemazulwini. Lalela bazalwane ukuthi noma singashawa ile mpilo lana, kodwa sibheke uNkulunkulu. Noma singashawa ila meva amancane akhona lana, kodwa sibheke yena uNkulunkulu. Okuchaza ukuthi thina njengoba sihamba kulo mhlaba, sihamba sibheke yena, sihamba sibuka leli gama, sihamba sibuka lokhu kukhanya. Ngoba uMoses uthi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa angikwesaba okubi ngoba wena nami intando nothondo lakho liyakungiduduza. Lalela bazalwane, uthi
uthi la uMoses uNkulunkulu noma engahamba esigodini sethusi lokufa ngoba uNkulunkulu wethusi lalela bazalwane uNkulunkulu uthi noma bazalwane uthi noma ngihamba esigodini sethusi lokufa angikwesaba okubi ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu naye uthi noma engashayeka kumnyameni kodwa uma ehamba ebheke lona izwi kodwa uma ehamba ebheke yena lo nkulunkulu okuchaza ukuthi noma engahamba noma ikuphi kodwa kumele ahambe ebheke yena noma ingashawa ilezi nyoka kodwa kuhambe esibheke inyoka yethusi. Amen bazalwane, ngiyabonga kakhulu ngezwi likaNkulunkulu. Ungakhohlwa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. There is no need for you to do anything. Amen.